Yada say eti mama nya kwa brano na twetwe body fra nya me ya no ochina awia no me sa pepepe ye de Adom asukodo na ebrewo ya to de din Accra Flood Mysteries ti bu nkompo ne ahwe achi ensuri ahodo a asi ewo nkran kodwam de na no odin pa de na nesua ye kwa de betimi ye betimi make sure say sa ensuri no e betimi abre ano aso ochina ontimi emese 3 pm pepepe na pa chwa join ye on asukodom because St. Andrews Group of Schools also any sort of urban area BC no obeko SHS St. Andrews Group of Schools ni schools ni nyina eka free senior high school no did am ka se na oba no eko prempe se na oba no eko wegehe se na oba no oko ola girls ya ontwe school fees sapepepe ana we so etie sapepepe ti akora bi a wokọ sa St. Andrews Group of Schools bia no sa no ontwe school fees so sa na oba so no eba sa school so ontwe school fees two person oba no eko St. Richard SHS here wa Asinfosu St. Luke SHS here wa Mankesim St. Benedict SHS ewa Sekwi Asanwene Som Lighthouse SHS ewa New Edubiasem Mount Hebron College ewa Dunkwa Onofem Golden Gate SHS ewa Shama Takrade and afi St. Andrews SHS wa Teshi Accra etuko portal na yede select schools ade amankwada na sa schools nyina ewa so bi ti bia abado no select no abada timi akọ no akonya ntete papa ena lesua papa ade free hodom pato pechere bia friend 0244 696911 0244 696911 and 020 7891004 St. Andrews Group of Schools school betimi aboa ama abadachi ewie peyo Hac-cer mixture Osa tamfo. This is already free Hac-cer mixture and capsules now. Na osa tamfo. Osi me pe osa tamfo. Ni osa ne ni enhia ba bia. Kra. Ase nyankopon ne bonsam no. Sa pepepe. We gina ni fana we gina benku. Sa pepepe. Hac-cer mixture and capsules. You want to pie and you want insio. Okay. Into the mixture and capsules. Eti wa wontimi peto pie. We won say you obi ade peto pie. We no kra de Mr. Nsia, ye kapum. No one nom and my yaresane bantem. Okay. Fast cry. Who can mixture and capsules ni nyina ebom. Onom insio no ye mixture no. Onom de di kan ya. Na for 30 minutes time no. All the capsules no. Atato. Osa. Na boa bi o see your friend H pylori no the osa ba no. Ye na ya. On fa yem hom ye. Se ne ba na ma oboa na fe tu na so wa ye basa. Ajuwa na enye ye. Mr. Nsia osa ye ye o. Che. Osa. Me se minimum obi a. Se e scared. Minimum obi a stomach ulcer nti. Onu obi nya asem o so nipa ko na dina for baby but na nyu obi na dina for baby na stomach ulcer na ye ni sa minimum obi a ne ulcer ba ye rushing de no hospital one nyi nsuo kura na nye 6 na so beba fie no acha na ye 2 weeks ebesia baby but enedie e Hac-cer mixture and capsules Hac-cer mixture Hac-cer mixture and capsules adroni ni okay we na ye sa all say ya na te wa bonten so green say ya ahunsuo na ni okay. Say ya be call pharmaceutical shop, herbal shop. Say ya Hac-cer mixture and capsules. Package ni so ya come. Oh, who dey so here? Attract yeah. Package ya so here. Yeah. Oh. Now so who wants to say what for you? Oh, nice. Osa tamfo. Any good one. FDA approved. Bibia de na kwam. Okay. We na wonom ama o osa. Okay, ti me hunu FDA registration number na so hadom. Yes sir. Ti pato o ton so a no make sure say ne woto no bi enkoye dipa bone sem bi FMF frame. No correct. Ti say na hey, what mu twa box you UK na? Who say quality far? Yeah. Hey team, this is a Hac-cer mixture. Yes. And okay. Capsules no. And a capsules no so. Yes sir. Enie. Topa we. And we ye ensuo no. Ensuo. But see enum ni mi nyina bom. Depend on us no say na ho de na etie. It be to a certain time ya ma. Hac-cer mixture, Hac-cer capsule. Can what's you tell me? Better was say. Obusia ma memfa enhyakase free Hac Healthcare. Okti Hac Healthcare ye na ye de Hac-cer mixture and capsules. E de aba welcome ye adrowe. Na abusia ye kase ulcer. E de ni stomach ulcer. Ye ka stomach ulcer de ye pese ye chire nyina ne se ekuro ana aba oni padua nim. Eni nti e bia na wo hospital ana doctor ka cho se wonya peptic ulcer, wonya duodenal ulcer, wonya esophageal ulcer, wonya mouth ulcer. Na chere se ulcer no ekuro no ba bia e to wo oni padua mu no. Enu na doctor nam so a wo de bo ni din e de ma wo. And it is all catch us when you gastritis and as a gastric ulcer. No person change and say, ulcer crone by an ato ye frunim baby, a woody dear, a dianine coguno.
ana de tosumie no ebia no wante eye gastric ulcer or peptic ulcer na chese wo de ne kro ne ye mienu ba ko ato won so no nkoto anim eye odi odi no munum ana ba ko so ato wo yefunu ba bia wodidi a aduane ne kogu no eno na mie kabom ne yafa ne peptic ulcer na de ye me de ne say Hac-cer and capsules ulcer type biara wunim me pacho ebesa ulcer ne nyina e de amawo ana say ya duru a me pacho esa yade ba akopɛ ensa yade miensa ensa yade mienu yade ba akopɛ stomach ulcer asa enu ntini ebia wonya stomach ulcer no bi kura be bisa se ede na de stomach ulcer ba ulcer no enioma mienu ana de ba de dikan eye Helicobacter pylori anase H pylori ye bacteria infections a so munya kwan bowra ni padua ni mu a de ulcer de ba ana de toso mienu eye non-steroidal anti-inflammatory drugs ahodo a painkillers no mu bi ekeka ho enti ya ma me no ma bu won mo market obaye ni tie ne ya no akoto painkiller ne na ya ne ya no akoto painkiller ne sisi no akoto painkiller de onunum ni nyina no me pacho ebetimi ama stomach ulcer ana sa H pylori bacterial infections yi do ye nyomo baabia ya na ahunidie ense dani ho obo won ma sabi aduane a odi enye hye ubedi na wudi aduane no wie no bacteria na omutimi nya kwan de ebowura nipadua nim obo won ma wawura washroom obaye no wanya kwan amfa semla ne nsuo ahohoro ne nsa me pacho di tu aduane mu na ahunu ne se emowe bia bowura nipadua nim obo won so asabio o hwe ne yarefo obi ne yarefo no H pylori omonom di stomach ulcer ne bani bi na me pacho wa fi empofri mu na abo apete ne ho ana bi kura na aka wano anaso o tekrema so saa de no me pacho won so no wonya eye ulcer ne bi ana afi no me pacho obre bebrebe stress so sorry anopa wi ne anwumro be stress ho a wo stress no ye hormones bi won ma ye friend cortisol te release by eboa ma stomach acid nipa duane hia no ebe draw so chance anya nipa duane hia enu nti enya kwan ebowura eye wo stomach line nim na akakofa o how dia bro enu nti no sei eye kwan a stomach ulcer timi fa so ba nipa na ade ne say obu ha onyanko hospital myen diagnose on nti no wo de no wo the signs and symptoms na behunu say de eye me de eye ulcer na eye me anase nya ulcer na eye me de dikan ye wo nipa ne bebre wo hono mo a ade achin osuro obedidi esa sa duane to ne yam a na ne yam cha no ne yam ye ne ya etutu no onhu ne wonya ne ho obi won so a onya ndidi yam pokura no na ne yefunu ne ye ne ya na ne nkyeremu ni wo duane to yam a na oyam ye oyan o de ne gastric ulcer ana won so a wo te se ya no wo ho na so duane to yam a na ya ne ko acha na be 2 hours na ya na sen ya ba no o de ne duodenal ulcer sa na tie na obi nso wo no mo a ne ulcer no pains are out and I say the symptoms are out no bohu ye boa no hanum say no tokrokutu bi na da ho no emutimi tutu no ne mu ye ne ya etimi so na kiri bremo no na kiri dompe na ne mfene ne mfi nyina eye ne ya me paucho o kasakura kasa no ntimi nkasa de ne o nantimpo ntimi mfa ne 98 ya form de ne stomach ulcer na eye usa obi nso so ha ulcer nti me paucho odi aduane bia no se aduane na choke ne minim aduane ne ntimi nkoto ne yam obi timi ka se aduane na hyehyɛ me kɔ ho obi se aduane no mpo no ase ejinagina ne bo me paucho ulcer na eye usa no kona kopɛ Hac-cer ene ne capsules ebeji wakagina mu obi nso so ho no ma me paucho ulcer nti eye kuro na wo yam nti wo kasa mframa efa kuro ni so ba abonte no na ma wanya halitosis anase bad breath anase sebi enka abawonum emfede wo yade da wo ye nipa wo ye den yade beba yade wo ho nti ana yaresa wo ho ene stomach ulcer nko ade a ene na eye Hac-cer ene ne capsules aduro we esa yade ba akopɛ ulcer asa enu nti no wo ulcer de a enkonko ka se mepe yefunu kuro anase mepe aduro fufu bo edin no Hac-cer and capsules anase ulcer tamfo ye obi wo no mo a o se aya na ne boso etimi hyehye no acid reflux me pacho gas na wo yem no ensese ebo ede ba wo soro na stomach ulcer nti aya na gas na abo ede ba wo soro na ma wo busu nyina ehyehye wo stomach ulcer kona kopɛ Hac-cer ene ne capsules ana ye wo obi nso so wo ho no mo a aya na furu na ye kutu emframa ba beginam sabi ema ne bebre omo ho no ma no mo de corset abo ma furum bebre die na ye stomach ulcer ana ama eye emframa ababa begina eye omoye funu nim obu wo no ma begina mu sa na obeyi emframa bone sa na de ahye nkola me sira nkola na nya hwe kona kopɛ Hac-cer ene ne capsules nonom
ma ulcer no improve ni paduanum enko me say emfedo ya de da wo a waka hospital ami aye endoscopy ye di endoscope tube na wura wonum akwakoto wo yam ya wo a wo fo minim se wo mpese wo bekomu bio wadra ni aye Hac-cer mixture ene ne capsules Hac-cer mixture ene ne capsules unim stomach ulcer ntie to le bo won ma obi to hospital da wontumi na obe pria na de achi me pa cho kona kope Hac-cer mixture ene ne capsules all satanfo na enyi wakaginamu se all senti me pa cho aya na woni so yo wusi uti ho no o sorry no wan so ade ma na o theater me pa cho kona kope Hac-cer mixture ene ne capsules na agensia ade a aya na me pese me kire ahwefo nyina ne se entwe ma all sanche wo ni padua isa se all san no eche wo ni padua mu a obetimi anya perforation se ka perforation a na kire se onsoro nketewa no eye bacterial infections na omo wura ho no no omo didi nsununim e boni mu ntokuru nte be ye kakra na ye do be ko hospital no na ye kwa kotwa ba bia ho na sei no na ba bia ho nsei ne ye kwa akotoa ye ntoa ye mpo na teseni na ye ba betoa abusua wadru eye Hac-cer mixture ene ne capsules na agency onim say stomach ulcer betimi ama obi anya organ failure onipadua kwa no yeah ba betimi agya adwuma ye yeah obetimi anya organ failure stomach ulcer na be lungs failure be kidney failure obetimi anya because ete wo onipadua nim a e cause ade be e fe sepsis natural say eye bacterial infections no me pa cho motimi abo e de awura wo bloodstream nim omubo wura musa na me pa cho timi cause eye organ failure e de mawo enti bomodin say e ma ne nyansa no aka se mi hu yanka adroni ni eye Hac-cer mixture and capsules all satanfo ene ba bia ye to wadro bia lobo wura wa obenya bi wona bie pharmacy wo bie chemist wo bie drugstore wo pedudu atu no mo so ato a obeda timi anya bi se kura de adupa na ton ho ene tin ba bia paso tuton bia wa kra ha de a bomodi akọ okansi drugland repatch tinated hallows emefa and benis kumase fo bia wo hwe me bia kọ pfa dani helba ana kọ colonel fredmans misty and arms owo koforudia ko Gapson pharmacy Benol and Delight nko konfo nyina nko Isaac Drugstore afensu Solomon Pesim monko Jeff Herba takwa owo asabibidro fie takwa de se Charles oboase ye smart herba why momoni away tamale wofa kujo afeko baseline pharmacy omo otudu obenya bi ato na mamifa number we ntudwa na presisia na yeni nkomo onsi yemre ni ntino asem bi apese ubise bia yenyi wano wo ho ana se opebi kura to a se empo o se de bi brewa ye de bebro eye 0546 189 405 ana 0240 23 83 10 also betimi afre 0203 822 855 eno ti se nso edin no eye Hac-cer and capsules urefia ulcer tamfo yera se sara peso je brebeka ye onti Hac-cer mixture and capsules for the atobo enka no ope ulcer tamfo kese pa wo mamu a eno ane Hac-cer mixture and capsules baby talk gada baby e ton do bi akwa so be ka bi atom